Keblai Pebaro syakatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke sengi Shillong. Penmi diheng kali bersyirkai ke drill Shillong. Dawa ke Shillong mausmai ban weng mardor ia ke kerdop sindiket na jorabat. Labut teng no ia kamare rungkam home guard bat civil defense. Bat bambriu ulap ba laingut hari lum karo. Bat mentangin pa syiki Khubor ba kampanya. Kipat ba kasor Shillong ha kasaw terik Risaw kila sakhi bat UE de lagi jong ki kamat ia ka mock drill ha additional bat main secretariat building bala peniyat bat yalam da ka District Disaster Management Authority East Khasi Hills kabala ajing hikai de ki kambat ki nuksa kumno banya dai la ka jingem na ka jingyap jingmen sa ye ki bahing sem ki marjan marpa ha ba khe bat kelang ki bor mariang kum ujumai ke eryong erngit ka shlei umsaw bat ki ki bor ka mariang. Ia kini ke mock drill lazang ha kapor khatwi beji min step haduk khat ar beji pedeng sengi shikenta thik haba ka khi ka ksat kalik kawan kadang shongshit bha hanong ba Shillong kibriu ki balayu i mar khmat ia kini ke mock drill kelayo shibun ki jing min toy bat jing sngo thu kumnu banya dai ki jing embriu ha ki por ba khe bat klang ki bor mariang kat bai kibriu ki babe shala ki kam ki jam ka mock drill kala penmi bat wan ra ia ka hengkali bashirkai ha kini ka nong ba. Kini ke mock drill ke laki bat kelangkum ke wei ni ki bor mariang ha kini ke step ha Shillong. Kino yalam ha kini ke mock drill ki kai bat pen isyai kedar ba man kilong ying long sem ki briu shimen bat kum ke kenhon ha shnong athau de bandon ke jing pen kre ban ya dai la ke jing em bat ya ke jing em jing ki bahing sem bat ki marjan marpa ha kanu ke por baklang bat ki bor mariang. Kakong RM Kurba DC East Khasi Hills kala sakhi dalaki jongki khamat yakini ke mock drill naduk basdang haduk bantakut. Ha ka jingkren kakong RM Kurba kala ong. Ka jing penlong yakini ke mock drill kalong ke bedon kam kenang biki pat ba kinyo jing hikai bat tip kumnu banyada ha baki ujumai. Kala ong ru ngidon kam ban pen kre ladaja kinu ki jingja ki bor mariang ha kanu ke por banyada ke jing embryo bat ban light na ke jing yap jing mensaw bun ngut ki men simbryo. Ladangi lapen kre kan umbu jing thani ki pat ba ka lapen kut. I'll go straight away to the point. Shan has given the details, people who were involved with us during this program today. This exercise was felt to be needed because we are in that zone, zone 5 in earthquake risk, we're in a catastrophe zone. So therefore, we need to be prepared, and this is just insight for all of you. In case should such incident happen, you are aware of what is behind the scenes, because most of the time, the public or even us in the offices, various officers, we are not aware of what exactly the Disaster Management Agency or SDMF or any other agency that is involved in ensuring that life is safe and that the injured are taken to the hospital or Kinong Shillong kamaus mai Riboy District kasaw terik Risaw kilapulong ye kajing lang pa hajorabat hajan ke gate syndicate ke Assam ban penpau ye kajing persya halor kajing sya syo sya bom ki Samla kasnang maus mai ha kinong teri syndicate ha ka ar terik Risaw hajorabat
Kinoilam bagi Peit ba kini ke Shillong Jylla dawa na ke Sarkar Assam ban weng mardor ya kini ke Kherdop na marka wan ra tang ke jing jenjar ke jing shun bat ke jing syo edat ha kini ke Jaka. Hakamit arterik Risaw ke Samla na ke Shillong maus mai ke la syabom syasyo ke kenhun sindiket na Assam da ke betit de ki bilor kiat bat wei na ki ula mensaw ni ki benta jong ke Khubor. Halor kini ke jingja na kaliang ke Shillong maus mai ling ba urang ba Shillong ba Petrus sakwa bat lesen ran lang de kilong kepa kilong kemi ke Samla ke dekot jong ke FKJGP bernihat circle ke pelong de ke jingelang bat rai ban pentip show deputy commissioner ke Risaw district bat ban kerpat ya ke office jong ban weng mardor ya ke Kherdop syndicate na Jarabat. साथ में था ना इधर में मारा है। अच्छा कौन है तो वो पता नहीं, लेकिन पुलिस का आदमी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट उधर में इसमें वो बोतल लगा दिया पूरा। उसको ये क्या हुआ, क्या किसने मारा? यार बोतल से मारा है वो लोग। हम लोग आया था, फिर कहे तो वो लोग बोलते ये आसाम है, तुम क्या करेगा बोल के बोला है वो लोग। हम लोग का मेघालय में, हम लोग यहाँ का आदमी है, हम लोग को यहाँ पे सेफ नहीं है। हम लोग वो लोग कहाँ पे पुलिस नहीं है। वो देखो मेरा दोस्त का, देखो मुख से फाट के देखो ना, बियर बोतल से मारा। वो देखो उसका, देखो मेरा दोस्त का, उधर देखो ये मारा पुलिस का आदमी मारा है। पुलिस का आदमी मारा है, पुलिस का आदमी मारा है। अरे एरिया हो गया तो मेघला साइड वो हो गया आसाम साइड तो सामने खुद वो डॉक्यूमेंट कर दिया उसने इंडिविजुअली वो जगह यहाँ पे गेट हटा दिया उसी रात में गेट हटाया ना उसमें वो तो रात से रात वेस्ट हो गया तभी रात में लगे नहीं यहाँ पे ये तो टोटली परमानेंटली ये तो यहाँ पर बंद ये गेट अभी हटेगा नहीं इस आपको कुछ नहीं उनकी तबीयत ये गेट अभी तक नहीं होगा फिर आगे आपको क्या करना है फिर वो जगह Shillong Jarabat kateng ba ko ya halot lo ne ka jinja ka ba Manchester ne ka atri aga permit Khuborjylla kade ka jinja na ka bi ya ka bu ni kam ni mata ka dor ka ni la rai bangin ai no ko jing tho ka audisi nang baton ka safety map la jum ni bat makin IGP jadi polis menyerap bat ini lagi nih dong dia orang terang bang begitu tuh kata kita menjadi loh marba tuan pendidik ini ada pakar pakar itu belum tuh kita bau sisi dong ka Risaw district batu kampung district punya pembet kan batin ai itu di polis tuh langsung bandon ke di sub yusan hakam tam haboda ini kalau ini punya dibayar ini dulu. सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे सब हम लोग का जरा Ke Sarkar Jylla kalpin sange bat buteng shipor ya ke jing mare rungkam sub inspector, guardsman, non-combatant employees bat driver ha Directorate of Home Guard and Civil Defence na kadaw ke jing ther palat uslap kini katayaw. Umenteri Ketenat Home Guard and Civil Defence bak coming one ombon ulapin benai kini kerai jong kini ketenat terikam ban pensange bat buteng shipor ya ke jing mare rungkam kini ketenat. Na kadaw ke jing pentut bat penwit kemariang. Ubak coming one ulong tang syurang kebening ke officer jong ke Home Guard bat Civil Defence kin sepen bena bat pentip ikisngi ban pelong ya kini ke jing mare hamadan mau diang-diang. Chakaro Hills Ladap bat mistang mentah po Shillong kalong khasinews sektor ngadu ke live filtering te snibok ba kamariang kamailat slap ngadu arterik latrik hadu meneru ka slap ti lalaki jonggi khamat ngile inspection ne tang step ndu jendo sting la po yang te chwa ba sedang kene ke jing mere joking la po na po yang tu ngilap bagaimana kamlong fit ki begini mere na kadang-kadang ni postpone di nila keren ni gitu ki candidate bawan menta ka step kumno gidon bikom siajar tam la ewan kila agree kila nama kikir usung tu ba kamadan kejongi kalong kabomlong fit ki bikin mere na kadang ni pensenge no ni postpone ngin sailat ki hadu bendarang kableng Mutani ka ni sun bedeng nomar ba ngimla banong hadu taga sun menengkat kum warning jongga ayu kadang dan slapet tadi ni seperti through website dan ngila ban call na po department gim call gini candidate borok giba magladon ni ke phone baru ki borok kila ban check ha website jong ke department lanong ngin khot biang ki
ataupun ni kajing mare juga kam sakarnya atau ka Ulap ba lapsan besyirkei ulabam laingut kimin simbri hari lum garo laong ke Khubor ke belapoi natura ha kasau terik Risaw. Kebalai thu begijing julor bajur ha keleng distrik jong keri lum garo. Kesanta en marak kalong kemi belasan punyeus nem kerta kala syak tep em ha kejing tua uranap lum ubedan hasenda ke ying syong jongka. Kat ba kadang don ha ying syetja hasnong koinabui hadalu civil subdivision ha kapor news teng menstep. Kini kalong kami berkakun ke bekerteng ke moralistic en marak kidang syat jingbam haba ke ranap belum kala tuit bat ban yaki. Ke kami kala yap hasyen berkakun ke lemen saujur. Iwi kena arit ibdang san senem kertai la yap ha kini ke civil subdivision. Uni ulap bak lap sanu bajur ubalane bun sengi walaupun julor bun ki jaka. Keba lawan ra ya kejing tua kendau kejing shlei umsau kejing dekut ki surak ki jingking ha ki bubun ki benta kerilum garo. Kumsaw besyirkei kala rongno ik jingking surok ba dalu syabak mara ha ka step saw terik Risaw. Kani kala bu ikalik kawan kahiar ka kiu jingki kali na kani kesurok ha kijing ki bakra. Kalik kawan na tura syabak mara kalait satang na kesurok tura chokpot bak mara. Empat yok jing tip la kani kesurok kala syak penjulor neem na uniu lapak lapsan. Akan ada mani jago bisa semua. Tak sejuk. Ayaw. talbar ko nak play nokung ko jen ten babul chidi daishin grop chokna ka sapcha chokna gumkan khidi kamkan nok ke tham ma jong ni nok miong ni nok ke gini marti jalan di grop bani chance to Kirkot Kariboy Youth Federation RBYF Sengkmi haka jingelamu President uba people thank you haka sengi saw terik Risaw kile kendu ya ke Medical Superintendent Nongpo Civil Hospital Dr. Jylla NAKA benta ban penpau halor kimat baka seng kalayo jing ujor na kipat ba haka ni kesengi kino yelam ka RBYF kile kendu ikino thiapang ketika hospital ban keli perthau ya ke jinglong jingman kani ke jaka sumat Uba people thank you loong bakaseng kandang buddi ni kijing duna ni kejaka ajing sumar bat bandawa na kasorkar ban plino ya ke MCH hospital ha umran barila kanang ban pensting ya ke ni civil hospital na mari gilong kemi ba armet bat klung kena la ban sumarno ha ke ni kejaka sumar batamai Ke Ministry of Education ke Sorkar India rengkat ke Jingaterelang ke National Book Trust of India kan penlong ia ke yau dekot bersita yau naduk kesan haduk ke katlai terik Risaw Shillong Book Fair hanong ba Shillong bat ban pen ina mi ke sepak teligi kot ke beran hakitin beper jong keri India
yakni ke book fair in Belong State Central Library Shillong. Director ke National Book Trust of India, Yuvraj Malik, ulawer ngobhai ki Peit na du ki Samla Police School, College but University, ban shimenta hakatei ke book fair, ke Belong ke jingmentoi ki Samla jongkari but ki Peit nong shong ke Jylla, ban tip iki ktin beper ki badan hakari India. Ulat ke Jylla CH Vijay Shankar, unpli Peit ikni ke book fair hakasngi sedang. Director ula pentip rubah kini ke book fair kan don ru ke jing penberniai ki knarit de ke jing ele akai babunjat halempung jung kini ke yaudi kot. Malik ula ongru bakani ke book fair ke de ke wat ke baar bal pelong hang ni hanong ba Shillong kumbala kalalong ke beseso hakawat ke beningkong ukmi linti ba hakani ke wat kan salong ke beseso ula penkut. First of all, I would like to thank, last year we made a commitment that we'll come back with next edition of Shillong Book Fair as an annual feature, and I'm happy to see that between Ministry of Education, Government of India and the Department of Culture and Art, and especially the Ministry and Education, we have come up with this collaborative event known as Shillong Book Fair. So coming back to the theme of Shillong Book Fair, this 2024 edition, the fair will start on 5th of October morning at 10 o'clock. The timing of the book fair will remain same, 11 o'clock till evening 7 p.m. every day. The inauguration ceremony will be held tomorrow at 10 o'clock in the auditorium. The Honorable Governor has consented to be the chief guest to inaugurate the book fair. Following that, there will be some formal sessions in the auditorium. Then we will have a visit of the VIPs in and around the book fair. This is the broad scheme of things. The complete 9 days book fair, as you know, the venue is the auditorium in the central library which we have, wherein there are more than 100 stalls of various publishers, booksellers and distributors with a very wide choice including all major languages, especially the languages which are spoken in the state. So we have kept a very special consideration to the fact that it should represent the reading habits and the reading need of the society. Going beyond that, this book fair will also be an opportunity for all book readers to grab their books with a discounted offer, which almost all booksellers are going to offer on a very good discount policy. There are a lot of sessions for authors, writers, speakers, and a lot of activities, especially for the children. We have made an effort that every day there is one children skill activity, whether it's about writing workshop, whether it's about handicrafts workshop or any other way. There are more than 8-9 activities, one activity on each day where the children can enjoy, whether through storytelling, whether it's through writing. Kinong ilam kaseng ki Samla Khasi Students Union KSU kathan Mausen Ram kidang beteng ig jingdawa civil subdivision na kini kathan. Haka South Risaw kilawan poy sa Shillong bandawa na kasorkar ban kintiw kerdan no ya ka Mausen Ram sin adi block siya ka civil subdivision. Habak rin chigla patay Khubor, o President ka KSU Southwest Khasi Hills District usamla forwardment nongrem, uloong ba kabala pelong ya ka KSU barwan poy sa Shillong kaday namar ka jing bamsngap ka sorkar ya ka jing yaki bajay-jay jong kaseng kabala pelong hakathan Mausen Ram. Ulay thu ba ka Mausen Ram kaday hok banyo no ya ka civil subdivision namar kaday kaway neki block kabala rimtam Khuborjylla. Ulapin kin mauru da ka boong, baman kapor ba ki political party ba ka politician ki Jukren bat kular ban kintiw ya ka block siya ka civil SDO ban nirap di kijing non kam ki pat ba kani kathan. Penban kini kijing kular ki long tang kijing penbit brio haki por election ulaong. Hakani kasengi layo ru kijing keren ni kinong ilam jo ka KSU mau ba border area usamla samborlang Shabong usamla jits kem nong si bat na kiriu pau khmat jang ka Mausen Ram Dr. Resuvian Shangpliang ba HM Shangpliang advisor sarkar Jylla bat no MDC jang ka Mausen Ram. Kata ko bala pelong ni ka KSU na ko sadwa sel sek khantam ni kini circle kata ka KSU sa super circle lomba border area circle bat ka balat border area circle kalong ba hadin ba nakalek jukni kilai teli circle
kila pelong je ki berjaya yang ti pok senram ha bagi pelong di office picketing la arsen license rangi I bana keleng di bos sarkar kimsem la pensengap la naik la le kelut habade bakane kamat bat kawiru kala pelong ini balai ba ni haban keu Shillong ban pensengau ya kene kasor jong ka jinong kam ban upgrade no ya kamu seram si under block syaka civil solution kalong ba namar ka hajing sya kan ke issue kan issue ke batang kamai nila yo jeng tip ba nadu kini alam snong bat ki wei ki snam ki bon swa nadu snam arhajar sejar kan ispa kan pau arhajar bu tatar kelaya dawa ba ya kan ka civil subdivision ya kan ka si under block de ban upgrade no syaka civil subdivision Hoy kata bat dena kata kadau bang li ba bat kajinglong jiman jo sarkar ru dan ki politician ni ba tang ki for election ki akran habade bakane kamat bat ladangi phai bit den biang ru dang snem arjar apoi kaladan gajing kendu na keleng ki nomi kamat bat ki nongalam ki paper Vice Chancellor ke School Bat North Eastern Hill University, Prabha Shukla, ulai thu bahadin bulai yok pediang ye kishiti ne ki kenhon jeng Samla puli beper ki badawa ban penthamai ke grading system. Ha kini ki kendiat sengi belala, bat lawan ban ye kendu ki noilam jeng ke Voice of the People Party, ban dawa penbet ye ki kenram ha kini ke School Bat. Ula kentat war ye ke jeng keno bo ula le donbor. Ula batai syakinong thok Khubor ya ke NEHU lepenyat kat kumkian ke sarkar India. Ula ongru iki kenram ladap penbet lingba ke Urgent Academic Council meeting. Hakini ke Academic Council meeting bala long dang shen layatai kini kimat bala shimru ikarai ban pentrekam kat kumki kendon bala bo dak University Grand Commission UGC nadu usnem arjar arpuar terter. Academic Council under ABC D, E, F grade, but in new under the OC7, but in new group under OC20, the letter grade is divided, but minor difference is there, nothing else. O, then A plus, earlier it was only A, but in UGC, our ordinance of the university OC20, that is at par with the UGC decision. A plus, then A, then B plus, then B, then C, P and F. The minor difference is there. Going to change only the letter grade, nothing else. Rest of the thing will be the same. So both the things are also in here. So just to even take a decision or similarity among the 22 batch and 23 batch. Industry Academic Council has taken this decision. But he came and discussed the matter about different aspects of the university and said to me, take the decision. Kidukhat kaseng New Tribute Council HYC West Khasi Hills District, haka South Tarik Risaw, haka Jingilam Jong Samla Lumlang Khars Imli, President ke HYC West Khasi Hills District, kelai kendu iu Dr. Ricky AJ Singkon MP, haka Jingwan Jong U Syariang Do Mountain Road Civil Subdivision. Haka tiga jingya kendu lekarpat rengkat ke Shiti ban yasat na kebenta ke Jingdon Kam, ban maramot ikisurok ke Bedon West Khasi Hills. Labu ru ikijingdawa ban Buddin, ya ke jing slam ban pendap ya ke Surok Arlin, Mauthir, Kershai, Shachiagon, Assam, bat Nongston Chamau Kurwat. Dr. Ricky ulakular bo uncim kiai kining jingdawa Bedon Kam balawan rat ikinong ilam ke HYC. Ika HYC New Tribute Council West Khasi District hakan dikasih kebamtang ilayo ban ya kendu ya Dr. Ricky AJ Singkon ibolong MP jong ka Shillong gajongi kumjur nilai kendu ya Baadan miliar semat ibadai Presiden jangka WPP kalau kimat jangka dong katan ke jongi. Hakijing ya kenduk jongi ba Dr. Ki kalong kawai kalong halor kajing halor kawai kamat kalong ba hadin bangioi bagani ka surok phase 1 kadai tang hadu ka bakut tang hadu mofir nam ta phase 1 jongan ka tulin na nosoin haram prai
berkejeng kuat kejongi long de ben sedang nok second phase senang bakan long kejeng kerku ya kadong kathan kejongi ya ko jong West Coast District tindak liang jong iru ila ular ban simpia nam ta kene kejeng kuat jongi nang bangin yo nok sa ya ka second phase kan long kejeng kerku nam tai ba berkebaar kelong kejengi kenduk kejongi halor ba banteng ya ke intermediate lane dan ka tulin nadu namo chadu kulang kumbangi layo ya ka benta apa fer layo ejeng tular nadi formen chua bat ngi afterman ya kata surok hadu menta ba kadeban yo no sanap pateng na namo na mangi kini ka ba tre menta ka kud hadu mo tinadu mo kulang kata kade kejeng kerpat kejongi bat ka ba lai ka bangi kerpat kalong ban penyo no ya ka tulin ban connect na ka West Coast District Shaka Southwest Coast District kemudian no san chamu kurwat ngi kadon ka tu ka intermediate lane ka ba tre menta kalong ka ban Malaysia wakaji mereka kejeng kuat kejongi kalong ba kade bandon ka tulin na ka connection na ka district kemudian no san chamu kurwat kata kalong kejeng kerpat kejongi yi ban ka wai kalong bangi kejeng kenduk kejongi ngi ba dapi pet nanong kasen dapiat hanong knum kala khamjan nanong kasen sha jaido Bat da kitu ki khubor ngila poi shika bakut tat haduk bang da shambiang kuble shipot.